message will come the National Democratic Congress, NDC. NDC for Woman can't say muka crunch them. Ebusianfo, aha, Ghana TV GH, message like, comment, subscribing, turn on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded. Ebusianfo, ASMCC, Nsembebre ACC, and then you remember me cheated, Nsembebre ACC, ASMCC, Nsemcc. Hey, children, they are mixing star beer kika. Mama say mudi, musi mi identity, misu mekanisa. Say mi kasa muti asie de. Say muti asie nti even then. Ebusianfo, anything. Unse honeymoon no na ye nuanom a mo NDC mo na mo enjoy no ase ya bantem dodo ya ba wiye ntem dodo NDC big man ba ko a say Padamo whatever his name is yeah, active campaign ma NDC choboy nyina no ene o abonti a osun Osun ana bema usu ese bema nsu ade na usu ya osi Adidigya na start wo NDC mu Adidigya no obi abeji ni dio Adidigya na start wo NDC mu me thereof oni say minim pa say NDC nya political party a o metumi asua adipa bi every NPP ho anase o metumi asua from something that NDC NPP has experienced. Adidigya ya ntina ne NPP opposition. But mo aban mu no because mo was affinity. Emma eto kese, nufu kese, hips kese. Enti grassroots for omubwa NDC nankasa. Edi omaba power no. Say your penny for neglect is a grassroots for nyina. And now mudi appointments no. Bramifie beji, fautu beji, bramifie beji, fautu beji. Now bramifie beji, fautu beji nsu de. Eba no sa. Nkofo bi wo ma o muntemi nko. Nkofo bi wo ma mo ye mema. Na wo ye bema no tumi fautu koji. Eti eba no sa. Wait na fie so na osun. Na osun so de obi anti esan se aban papa aba. Enye mu na mu ka kire ze sa 1 million youth in coding no. By now say muslim we train ni be 300,000. Say last time amu born aba no sana mu kai. Eti mutimi train mu grassroots for be 300,000 na sinko for so say Adidigya na esi won ni simu. Mu ntwa muchwa no na ebedi mu echi you would expose yourself and say mutimi training pa 300,000 na fe still the Adidigya de enye musu de mu shewo papa mu grassroots for na esu no mu grassroots for omusu omubu ayefu ye no omusu mu ahwe ya 2028 anasa fi we mu kra no onwa koje NPP membership card. Now ko NPP membership card. Mo ambeti musamia. You are on your way to opposition. Mo dia mo cost Ebusianfo. You can help this blog by donating to the number below. Kitwa bianswa. Let us come together and build this channel. Madam say, don't go anywhere. Conversation is up next. I'll see you in the next one. Cheers. To me, what we see a jia. Ye hear nipo madrimu daho. Our more tema. No more timid ya bot to me home by. To me, ya bot home by. Mombo mutumi no ho ban na mutumi na mo nsaka no mombo ho ban me ye party ni na me kasa te se party ni muntie me mutumi na amanfo no de maamo no mombo ho ban ne nti a me kasa ne se munye munioma yi at the rate my gino party no ebe hama train na modie ne beye so fast modie ne beye ntem ne beye mo sesini me kan kire mo bia na da ne ho se o yesi afifufu ma na ese na ndo bi ewiase no sisi nipa aba mo dwen tem tete adwen no enye adwuma ne o politics has taken a new dimension
new generation of people and aba dream new enti munya munnioma yi hwɛ mini constituency chairman enenam for the past 4 months a constituency chairman afre CEOs afre ministers of state omoye ne colleagues omoye ne nkrofo na oni omo nenam for 4 months obi ani ho awafa ne call baako omo nyina obi amfa ne call for 4 months a whole constituency chairman every CEO every minister every appointee bi wo baby 4 months ebi wa no open information a constituency chairman every for 4 months na won fa ne call me bi so na se constituency chairman be frɛ wo CEO and minister for 4 months na won fa ne call nati se branch chairman muntie and as a ward coordinator and so frɛ constituency chairman for 4 months na constituency chairman so amfa branch chairman and now ward coordinator a call la me bisamu mo benya party structure bi wa ase wa na I'm asking the way a constituency chairman every CEO and now offer appointee bi a won fa no in the name of my busy mu ye meetings na me bisa so when we need power anka obanya client bi ni na a meeting you are attending to the customer but o supplier na o ma product e ma utimi gina so de ko negotiate with the customer no o se supplier no hu nya okay see e ma contract wa ha na o beba na supplier si me ni product a me de be ma wa wo bi a wo kan ho asem maza at the rate of my normal party for no NDC, man share ya mu lose by your time. Asemu ya making the hypocrites ones baba be and I a party be enya no na make man share ya see ho say the at the rate of my say wo huri ban wan. Some the primaries be bom man ya mu be bubu say kojo to. Me pamocho making mo wo ho mo wotima for the party no. Mon sorry na mo act on it. Obi frewa fampone kan trochre. That is the biggest respect. Don't ignore them. You will need them to renew your power. You will need them. I don't need to tell you this. Pick their calls and talk to them. You still have a party. And in the Bemu, there are constituencies. Constituency chairman for you na musu adeng. No more chairman for them. They can't even organize meetings. They can't call meetings. Some of the MPs are running. It's a big problem. A solve problem. No, President Mahama me pauto. What point is no two or more. Na party for no, especially chairman and other people no from fa no muntie. Almost some of Mecca. Every home pan and yes, some baby some musika. They need some informations. Asama mi kai mami anhwe wan mu be sumwani ewiase mo bia nya na adwen se ATS bi da ho mo bi ewiase asesa o saa na ano ho mentality na ye de to aba enye bi ne ye de to aba sisia o omo aye wo mu 2010 ye from the alpha generation omo ba be to aba 2028 and if you know how these people think mon fa ne o mani agro mon so communication mu ye se wonya bibi mani panokra woni ne nkasa monyae ahomaso na mo ne nkrofo nkasa ba bia wote no eya appointment eye wemu na de mo akotena ho montiti omuye enye saa mo besu afa mo ha woni amoye wuntumi mo no saa pepepe no mo de bem me pa mo to asemi chama na siedu nkatia mo fa mo nansi ho bande mo fa mo nansi sabo ayini so na ewure mo ana eme wure mo ana eja omo fa na jo Adam se bra jaka mama ya mfrɛ me kura Adam se bra jaka NDC for a free abemu omu ja 19 billion cedis ene ja akoko afi wosan sɛ ne yɛka da hɔ yɛ 31 na 31 no enti no ye papa jo mama mpɛsɛ ɛka ne bi ba bɛka onam sɛ mo ka asɛm no a obi wɔ hɔ a no ɔtekam no obesi fam ka asɛm no koro na ɛwɔ mu na wo hunu na
edi ntise na kan ni ho a ɛyɛ den na kan NDC NPP for the opunico court sika na wo fa ni nyina no ɛyɛ den na kan NPP for the court so kaka ho koko syndicate sika so kaka ho ɛna ɔse ɛnyɛ NPP for nko ɛnyɛ John Mahama nko na abɛte koko so nam se bra agyan efiri buzia ɛbɛpem sa abrese buzia na misade but meti ni nyina enipa wo ba ya wo koko ho ɛyɛ Rollins Junior Jesus wonne ko sehwi ɛkɔ akoko wa anti koko so enti so obi ka kyerɛ wo sɛ aban bi aba no abɛte so a ɛyɛ John Mahama nko a ebi nsida afedi we ya o na nam pese mbusa question na nam se bumbusa me ma ye ready na ka kyerɛ mo sɛ o ma hyɛda ɛna o mo se o mo de koko saa 24 hours economy na sɛ o mo ye no mo de be blaso na ka kyerɛ mo sɛ ye ntwa so da so mo kɔ fa bibia ba koko no de ye ntwa so da bɛka na sɛ no ade a John Mahama o ma ye no emso o ma ye no sɛ next year na next 2 years no obetuma kobe 50,000 na odi abra akuafo nini osian John Mahama ba ye no odi koko no ko 50 na nya 50 no a John Mahama odi bɛkɔ no ɛna yen yedi akire o ya papa nom eno bi na omde hwe ye nuanom ye no mu bi school koko eno ne yedi hwe school a manfo akɔ edi bia kwa akosi your friends e wokɔ Legon a akuafo koko eno omde kosi university no na onko na wo nyansa sɛ wo ba ye no baba beti koko so ana mka kyerɛ sɛ enuanom aban bia ni hɔ a wo ba beti koko so aban bia ni hɔ a wo ba ye no wode ne nsaka koko fo sika first ne wo cooperative ana mka kyerɛ sɛ first ne wo cooperative ene wo GCMB eno ne aban de ena cooperative eye your friend say private mana kwanso na ya anda kuafo ene bank ba ko nso de say se eno kra no mde ye cooperative bank ne nyina na cooperative no mu sade ye bank enam ka se enam se na GCMP no eye aban de enti no na amanfo no pɛ aban de but na akuafo no bi ena na di cooperative anim ena ba ko bi enti koko no a great development bank eno bi na medwe thank you God enti ene cooperative kra na ɛwɔ hene egu mebuso me ka kyom se ene cooperative mo amoso mo baaye no mati cooperative enka me ka kyom se kane no koko hu no ne de ye kokrodoma koko ayasa abe ye nto no hu ne bibia antwi no enti koko ye nte so misibu sa sister no na najo mi ntwa wa no se na ne nkete bi eno so kwa na ye de twia bom ye de ye nkuruma ukoko ase na se nkuruma ni ho a ye de twia bom ana mka kyom se koko no ebe hya ase a koko no ya to koko mu na ye be hya ase no ye ma bonus aban no ma bonus eno ntina na o mu pɛ a friend say government why no mu mpe o mu nsa mfa nko cooperative no because o ma bonus no a obi ha de ne koko beba a friend say James GCMB ene bonus no wa ma bonus ekufo do bae no o ma ne nyina bi o bae na 30 no se wontimi mfa de wotua no wade ato so no ntua ade na wo ma ekufo do de na ho na wontua omuka na waya wadwen se unum nyansa enti wo se Ghana for e wo short memory enti wo te so ne dru se waban na be ko awie ya
na wo de ato so boom na yɛsɛ emfa na me nuanom akuafo de yɛ maame ne yɛ papa no mo werɛ nho na emom no omu nkoso no mu kokoo mu a omu fa kokoo no mo Jomama mu dua NDC no omu fa mo wo mu dua ewi asempanyimfo se papa anya hwe a bone nya hwe hwe kokoo no enye se ya ntomu ya tumu se sister ma wo ha obeka ama yatie na menua beko ayi bedi akon ya tu kokoo no na nam se NDC fo adufuru penti no omo ye omo adwen se omo hodu kokoo no yes ne yebesa atomu biom omo nkoton enti omo ankoton ena Brazil fo edi omo kokoo ekoye enti omo nyaade omo pa awie no na wo so omo teso omo mpe bibia biem eno ena NDC fo hunu ba bi omo mfa kotokuo no omo ekwan no omo mfa kura hye mu no se sa na tede no baba beteso na ye akuafo ka so ewiase no na jo rap mame na medisi no akuafo no ai de medisi no e ka che menu no akuafo no se wotum maye ne a wode to so maye ne a ye baje se wanto so a maye ntwa ye kokoo nengu na emom no de wo mo pese wo mo ye ne se oye saa na ne nua Ibrahim na dwuma na sore ne nua Ibrahim mama no na dwuma asore firi se wokotwa kokoo nugu a obaba beto asase no e de ye galamse enti misramo mamu ntwa kokoo nengu mo maye num nsuo emfa ntwa wope o ma David ase nya menchira me das me bra jo se na jo se ya nananom ye papa no mu ntwa kokoo nengu ye soanom ose mo me num so ntwen wope na me pa beba Archbishop yanko Archbishop ni ho a ene na DK yanko Archbishop na o de o chofo na kwasia na wono Archbishop de wanya bomidin wa makura nka hwa na beba o te ho ko beka se wo ba DK mwa bumi o Archbishop yanko kokofo ye de ni asem ni o me na wasi me na me ni de ma ye ni aye sika mo ko tanche do mahani dunsi afa won fa ye kokoo sika mayen yanko Archbishop Amade yes my Mechebusha phone obibia na also NDC ankasa party no o mani mpuntu no ya na o mani enje ho na no ye na NDC for any John Dramani Mahama ebe ka kire se NPP for a demonstration na mo se video bi na mabonten o makopa ko bi na so nchem se da de bena mane ko ye interview se etina ya tete so no omo akuafo de omo hwe word market price na omo akuafo no omo ni so era dwondo mani Muhammad wo bone ho mode enam se NDC jimini nyanse ni omutiri ntino omo asan za akwa na nkasa akuafo ne demonstration akodi mu na NPP fo amanisika so omo ma demonstration the same atade na and ordinary demonstration ase and all cultures are for say what 2.5 to already MPP for the show demonstration no more mujira ho nyina no enye atwafo na ahwe akwana no mu ase ato bomb afa ho na ohwe ne tiri ho asese ohwe moto de ne hwe ho enti ne tiwu nyina twa nkotwe egure tiri ho no NDC for diabolic is omo anyenye nsani bia amfa no ankoye saade no ko champagne we na NDC ade amuru afim ho ne se de moye ya mo se huru akuafo no akuafo na ikom omdo mani ena ehwew mundi o matem mun huru omo mo hu sesebe omunnim nyansa adwen no mutrim de ombeka no ena